Musia ise ninawe kwa tiwatinda nesa vonde bala watindila na ende ya vika isaya kunena ni namba hii na ni kwa tia kanano kubikia na utereka na ni tukite wekwele tutunga Kiliko cha kuitina labda ma wo wethi wenda mo kana we ona mo muthenani wa umundi lakini ni usiyo tukabikie na kunena ni anikenda pia umane undu utona kukwata ubosio kana utona ukwata utona ukwata healing kumanwa na mawito kana Mauthiniko ma Kiliko kuma Wanani Mauthiniko ma Kiliko kuma Wanani kanela sungu mamita childhood trauma na indi ni ukulia yo ya kunitheba nundu ni sikila mundu Mauthiniko make kibathukanio makwa timaku na timo maulaongi indi kila muthenya labda ni matunenga bina kusonga nambe kana ni matunengie masomo nitwa lani kindu kumana na undusu na indi ni ukulia yaku niyo yeba na ni wa iliye from yo na indi usungi waku kanetha wina undwendo tethewa kanetha wona uito withito na kuma wo munini kana wo mundu muima no bikie na kushare na ito kana ukanena nito kusila namba ili 3 kenda 5 ili 3 kenda 5 na kilungu kino no kwa tindini wa YouTube page ya Mutongo TV/FM official nye neta wa Veronica Siombua tikali bondeno wa kilungu ndumakwa asante mwana wina ka pressure mwani ono mundi ne nateke mundi ne mwini ongaze ni wo kwanya na ndidera na tekile kilungu ni gecha tunenanye so ko bono tuteka matika sesibo sembede nena twithe na kindu very light kindu kyo teresia musiaisia kindu kyo teresia tushe life situ kidogo na niambia na bishop ushe childhood trauma experience imwe yaku duka bila Mwake imbite wote wanaambia. Mwaka wagali waambie. Nakado na biondo wako ni wake le lande lesiani. We. Lwatunga basa. Jama bwana mbaje weke wewe kutunga basa. We. Niwezi tuindu atende ito sio. Na tumwe ni tuobundi asia maundu maingi. Na wanani tuindo tula totona indwa tutambula tuina nenda kwasia tuina teaching ni mubwele ola na waima. Pia si makuna kana take tokwendo katunga ingebuni na ambia ekune bezi yokile yingi na yu wia walika mwingi muno wethia nina wia mwingi muno na nyako kwa tukanukia nundu wethia you know ne kalandi sini tono kosela ba na kenolote isaetela okose ndeizaetela ya musilanye muno hapana ailito ulika na wewe akwinea wathi waina tolema ikati ndimalwa ni kalimanu ou keti ndimalwa kiane na mutheno su ni wathi na iwathoa mutueta wa pa wangano na baimwetwe uwa na baimuka mwana kauwa nono ninye wetina euka akinyebia ngalia na jela yengiba na niwo kauwa ineta wathiusu kibeti kingulu yu idhionde kila mundu ukona akelemirie methoi nunde zinu ligana ebina yuna kuniwe my sister wakwa mwe pastor weta Elisa o sekanda kejite pe mukulilo kunoka eka kuia ukoya ng'ombe ukoya ng'ombe na anyway ya hiyo sio nundu ona kauni wangu niyo witina baadaye ila nesie kwambia osisha nethia andwala meka kila neka amwe umunthu ni ngei na angi matwika siendo thuku indi angu nani kana andunge nziani
na ninegwa thina nundu saa ingethwa ni ng'ombe ya thimu ndani tinye na miethi mundani lakini ndio ukonwa nundu yu nguni yake mwitu na ng'ombe tinye na mia yifikao mundani ethi mundani alafu ng'ombe ila ngwe waini ngaithie ni ng'ombe bibiti ona kote cia mbingi cia karibu yana na ndiuma kuya nonoka nini Yesu ila itongo ya ile ingi yetwa ndabo ndabo ya kwa ndabo ya ndabo nikana ikabike musi na oyoko bika musi uthinanicie na ng'ombe icu na namutekia mwaki yetwa ngalai wa violacio ino ndo ambepo no yuka ithia kana be imwe yebithie nundu katika ng'ombe ni icu baya imwe o imwe no ikulwa wiba na gwiciacia imiongo kenda juya muthia mukunilwa na kuniwa nundu akamwana ko kio mbunde cia kunywa kasikala na kaina ke maitu wa bakuli na kaile ngugucio unatangwa na kuniwa ko bia ba watango kwa na tango kwa ona ndathi na ki mwana undu jasembie kubikono munthi ndwachona ndiye sike mwana jandie ba nuna kuniwa nona sindu bingi muno ya tazie vile yuona sumune wewe ibide bane yabambe aina kume vile yuwe ndi bata na kindu kira wasikana ko wanani wakwa trauma mwezi trauma pau ndienda kuona na thiku eja na yanga indethie nele lombe yeta wangania nikatate kwisokela mubaka nundu inisikela ngwethia na mwaitu wakwa ndakuna utabunyi nete lao kapona uwa mikate su na kila kindu chonthe na mona tha ngoko yetilwa na wimanya kana be kuboa ngoko ndu kitula kinya ngoko nthi na ikwata nthau abelanie na kongo ukaitilwe mwe wa na ikua yekangite na saizu akwete kuina tulema yuko wandunga basa pole mwaka ziona wezi leti akili mpeketoni Yinaumie zukulu na yuna yodo mabugu rwagwa wabala na iyi ayiba ina kabati ya ivau ate ito tika thauke ayo kusuwa hai lakini ngoswana nabanga hai iti ya watika suwe na yo iki akwata wi wite moyo wi inongela chao speed laga bitia ila kabati la muomo watu ikana dhina uoko yani naumie zembete zimoitwaje ni chao aya na kwa ina semba zuguru na semba muna semba muno na kilose na ya mwingo na ndiye kwa anti yakwa wathi wendo na athi kabisa ambia ichao na mwe aiye nyinaja nuke ani waya aiye ndinaya na ne wangima ne iya na we ayute kala yuzi abika kindu saa 10 na ile baya wewe kuna kama ni kwa ni nasari ni kwa ni nasari no kwenduka na mwe aiye ingathi kwacha niendete skulu ngwasha kuinde wene ndeu kebika kindu saa umu odiko mwaitu se alika uye kwa andi ambia we utuwa ndio kabingwe na mwe na bindia weba na bindia aya bingwa doja ni waitwa alika mwende oneza ombone yake mwana chakwa kiyo ba kwani kiba chadi vende sayo nimejikunya saizi ni kuzeta kitanda kana wewe yungwa kitanda kiko mede ulo yungwa kitanda yani ngoe konete ne haya mwete
ni chau aiba bado bumi nikatolewa naye tu. Sasa nikakaa karibu na auntie alafu nikamshika mkono namna hii sasa natetemeka. Kindu chucha hii yani manava hati basi ni chau kiki hii na we chau kidogo sasa kaniaka andengese bagubiu ambia kapa ithina ai ya mamangu alimjua mwitu eta wangaki biubi ngibiobe kala baya we engo tabiondo kile kula kwaende basi kwa bahati mzuri kwa amwe tukainduka amubue wikanisi hata amwe nditulile muwango mungu anomba aye wakabati nakauka ukendo kile kaidoka ni muno we haya inuka yende sawa alikuwa shatengene awite isio twebo isio inuka twekela kalosio unounda pia Duba udizemba nikutugie Tukoko. Nounda pia we yani no say we gong Na wezi yo lala ko. Une twe no lala ki twe. Na mbune ba jambaza kabisa na kitwa you sister kwa ni won mambe yani o andethe isi ule sister kwa munene was born wetu kana akene wewe bas alinichapa na akaniuma hapo aumete Akuumie bakoto. kuto zipo tumorudonge tweda doilu hiyo siwezi sawa hiyo siwezi sawa lakini sasa tangu wakati huo wanashukuru ndilikanaka na nako Wamio koto. na ziaza kama Yesu kase kia no ni kwa kama dino kase lote wakabati ana bio kia kama timana we mwa Esa vietu wewe kaje vota nje. azei baidu bado kone yao ya Pole. lakini yakeleza idhoku na atumiwe kiuko ikuta na kiku na kigucha ela jagwie na no gacho Kana exp. no gwite akwati kuduwe moto na kiku newa wete no wiyo kila wana kondiwe Lakini lazima matezo nundu. Matezo nundu. Kike mugwele. Wakila zewe kiapa. Wakila zewe kiapa. Ukaview. Ukaview. Aiwe na kuniwe mutu we na kiza mugiu lewa wete yao wala kiguki chumu weza amongudo weza kiguko Na wewe tilagela yitigitilagela wai kwa. na ni kuya kume binda yuna mina form 4 nina brother twambia iza kidima twenzie kidima 45 kucha umila kegu 28 days non stop na likanondo na guni wake gu gino monde Awezo wako niwe chato kiyabala kishende. Wewe unoze kala kasenge la ka tukienda na atunga kwa chono wona gina wana gifu we Kowe kaba luko na mbiti. poleni muzese wendeno wa kilungu chatu nenda die na ile twende na ulilikana na nya Mauthiniko ma Kiliko ila andu maya nini kana miaka ina bwitina na ni sikila mundu etha na maundu tasu kana experience taisu na indi ni usio ukahili kana ukaboa kuma na nacione kenda nduka transfer kana nduka atwae kula kwinzia awa yaku kana ciana ciaku kana andu alo wikala namo kana ula ala ukomana namo na indi kitu katotandithia na eta ciokirie tukitha tuthigwa na ke faith ndongewe agene leva na ni tima nayo No Veronica. yes maundu asu ciana kana andu meimo ala mena childhood trauma maile kwikata maka ill from maundu asu ni kana ile mina affect life situ kila muthenya.
Musiase ndino akilungu cha tunena nie vala tuende na kunena nisiakana tuende na kunengane ukewa na kumana yo mundu ethiwa na Mauthiniko ma Kiliko kuma Wanani aile kudili na mwata aile kuikata nikendaka ikidia kanani wa ili lakini yute ambayo ukewa wake faith na endeti na wauti mana unuto na utedia sima itu na siana situ na mundu wonde wina childhood trauma faith yeah, mwaka yande cha na bishop we. Mine was a little bit different. Yeah, taumie bate ya nini. Tate ya ngombe siedwa. Ndi kwe yani siya iwe soko. Na siya iwe ba mindo county assembly ba isibitale. Kwa huyu nangani ya nomba siya iwe ba masako. So nye ni siya iwe soko. Na wezi yuona ngombe ni sindu. Utasiona. Na ngombe siya soko. Siya ko town. Kana siya locality no. Siya tuawa bandu tuabeta midheu. Ye midheu. Midheu. Na that time kuya isio. Sio siya isi ando. Ko uchocho ndecha kuya wake kaikikenzi waje imana. Ko midheu. Chocho indo kana chando. 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 Ibinda yate ne kwa isio. Mwatumia ando. Kwanza ona zengi wendeka atoloka iku. It's not trauma ngisi. It's your trauma kidogo mbeka. Beka mundu kuko. Ayo bela vidi na mogo. Kwa maana wala kuzi yani wewe aliyogwite kama. Abela mogolia kule okay sorry bosia isia. Mogolia yele matumia ndo na labda kwandu mena ndo 10 na 5. Matumia ndo imwe. Muyebe wa yine ngisi try to lo twingi. Try to lo twingi. Twike ndo. So wikita isa ukilia ndo ukete. Najue ndo yupe kalima. Na ndo ye ba ungu. Ko uwa kila siao mindo ndo wesu yika uswa. So ndi kwa kila muthenya. Aje. No nitajeka gwa kila muthenya. No siana sia imbingi. Ko siana kote family. Ni kindu cha tumia wani family yombe. Na ndibone monze nyamuta yange wayasio. Na ndo twameta na tameta sulama. Na wa mwito wende ayuko na tamindo. Saidi oka buketa no abe yakati ya indo. Najoe juzo yi. Anyway, I'm sorry for another thing. Niweze no na ngombe na ketwe twana twa neighbors. Niweze twana mumana na mitukemono. Natiania na ila ngombe twatiania na ila ngombe na kakite ndia ndilikana na keta achao. Niweze nitathi na kakite. Ni imagine je ka ya ilando alama iye. Kala kakite ka thano kakandika. Na yuni wezi wiona makathinite. Na lichako. Ni wezi na bo. Awa boke. Na bo soka alama iye. Ekana ku. Wei. Ekamo davye trauma. Na uye mbuo to yuonde wakinabu. Mada tokulia na tietethia mwana wata mwana ni wao nini na no nende na usingi yuko kumaka ni ele ndili kila mawele nenge ko ulwa ikakiteke ibaya na juna atwa kuku na ndiye kate wezi kuku ni wasongo kani wezi kuku ngewe kate. Let me tell you kakiteka yo baya na koka ni wezi kadhanu kia kali almost in the middle niwezi mindo of course andri moka ni momba na ame ukulia endete ako elikite endete ako tiana inoti yanthi noswa indi imagine mayatsu chao no gathio dhambwe na dhambwe of course go there indi ndo eno ka wathio koma na simba wangu akwetelete unyungetu umbende wambayo wa nenzio obalawe baya ungamilopu stop trauma na tweze mwekala buloti teni no kasabo lwangu wabwinde no kathiwe muthe nenge mayazuwe matwano mbaya na no katande kwa uthambitwe ngo izweze ka nikizikati utangikirwe pole kaine mutabi asia imate ne mama banga matowa but they made us what we are. You traumela yangu atie onangona bandu bendaka no mundi it scares me so badly. Trauma ya keli you after that you ndioneka you ningo isoko commit suicide nina kuwe na atwa wa boarding
na tukomete nasomea school yeta wa Rombo Girls mubakani ya Kenya Tanzania Kilimanjaro ne kiki kwa uambua ya imbingi na jumetela ya ikuya upstream mutumwa wabaluka wese wasi ya the water course na abudo msintu yusi baya kwa uke gucho onde choketa beya ba we yukalai ne komweso wake guchakwa ayose pandundele wa kigucho kachali kadom chausu wana ni wese kiguchi da wana sindu mbingi ne nzoka ni sindu nota siona in your own life ni silikete dom si na ni mukambe ya inde kwa akaunti wa ni mukauma alwanza you dom wese the la you dom here to protect it ose wethi uko no longe okoko mani abaya you ba field ne kiguki thi ni mwoke mwakome ababa ni mwoke monga mababa and it is raining Bebo, name it. So now those are the traumas that I remember. We say I remember it like it happened yesterday. Na we expected umwe body nenge jundu aweta wadiwa nenga na mataliba on they wa weta ndo mwisa ukwa uyewa ketho wa masai no meka la kuna no masavivi yasi wisu usioke togu and we passed. I thank God it we what we are. Nondo ne ya mundu nyono kando ha northeastern. I can comfortably survive there. Nondo wa mawe ene mawitwasi wa weta makileko. Wa. There was abetile the same na my wife umundo na ndiye na my wife Mombasa na nabanga imutu wa deep sea. Tuliketula tukalaka boat. Ka deep sea. I meye kirune ba wethi ajutike beticha watu ekakendo kingi ne mukusia akaema naambia kuwa mbuju na iya bidi nambe omoza twekaleba ya kando ne muelezi ambia muthia wakwa ni kiucha akalai ene ta kwa yu eta mubembelezile we nundu ciana ici alikana bata ciana nugukia ciana yithi aje kabaka kwenda cio na muume kama mubembeleza no kambuti pandike kio no ene ndi ona keko you wethie kibedi cha kwa bala kikunzio ola kiku enjoy alali yuona ndene kibuti you know heri dikabiga dipsie ni mweka nezije au ambu wabanga kaba acha mwibangi to komboa ya muume mse yue kana yeje buntini ambe eze wangania dati you and my enjoy when ukuye no trauma ila what trauma you athlete kitambotize huko sio kengi kuya nini whether wezi almost 30 whether athlete kuthilia na muyamo ndekendi ka ubotia kewu nyingi we kweli poleni you pe mundu bado taili nondo maradika kwanga nengane next time nondo maradika gebuno kuruze rudira patini atika sianata nizi watile less than 5 minutes kano 7 ba nondo maradika kwanga nengane legi iwe mwaka ando matona ku ilata kumano na mawitwa suma Kiliko mawanani yunuwese kindu chambe healing yambe ya mtu aweta onaitha te aweta tene twambe oweto oyu nundu tene yaguyambe abala wabe oweta mundu azu healing yambe ya bandu bau ko twambe no ngine we say there alames lete mundu ni asu methe mais ni siana kana na siai ni mayange wa isu you na wona wepanishikana kwanza ndokakoneka no kakiendo kaikai nundu kuwe ai nizie yagumia chao ngoma uchungu iba uchungu na pia punishment ila tunenga siana sie kama makosa kana mapetio ikethedi ani proportional nundu ndi kwatia kana nitwailo bo ndu rwabuiwe aje nye that is my ni moni maoni makwa lakini nikanate voe ni tie ingewa lucia nasio munde sina ujumbe mwika na sina maundu maingi bisiesi kuliko ndo twesitene yuko opo yanga wana siana tio thuku yange wanamo methukisie na tumia andu angi
pia kumunene nikana wisaithi ai ni maete everything za na tumandu kwanza kindu chambe asiai mandhainzia ila mutona utumandu na siana nikana imutabie either kena kakele tukatona utumundu na inya no useo kake mwana no useo either ni the no useo nikana wisaithi ai megata ni manena lakini wisaithi ani wapika kiwango cha dutono mutethesia endaikwa kansala amutetheesi nundu matukune andutia ito kana maina pina wa kustamili undu amini undu tweza tutona kwisila umundi tofauti ndo kuna kana kaka ikakejita na kayimina niko step yambe ni kunena na either wiona maitetheka counseling asante Faith tuna ambao kwa bishop kwa ametuki wene sini wa iliye kumana na kukunwa but Faith asia ono nandaka ewa found wave nenda uteithie Faith nangi aingi aima ndu mwaka na ewa ateithia ciana muno aima ala mata ill from trauma ila ya makwatie ni katika sindo ni mbingi pamwe su ya Faith ya kewu kana ene onandaka na be wangi pia onamo mena trauma sike balukani to naindwa be umwe wa ndabisyendeto ambia wenda katwawa nondo Kuma ekana kanini nyinyako nawa akasirai ni muume na yuesa kwithi otwae uidi ndwe maana na pamwe na isu na ingi mbinga ingange ambao asiana ibetelete na cha musingi muno kila ndona kuweta muno ta wadeni wa asiai ni kwitha mena ithi ikiuta wetata kuna wati itungo wewe kimoyo lakini be isu ingi sithi awa ni kindu kana keke ngoni no kethio na kona mundu kana kona kindu kana kona hali fulani nikakwatwa ni wia no kethio nae mundu muima no kwigwo wia yu ini enda muno mwaka wa nena ni enda muno pia counseling na ili nyambe nesu pesi ndu ikweteke kwa kuya nthesianza iso isi na wia mwingi ukona ndu mali kwa bandu imani ukalekwe mwe zik no idika etio bundi idi umenera bandu ni medicino nundu menza maibetanga wia thini wa kanani na wia neyo sila thuku muno maisha ni mamundu katika maisha na katika mwekeo wia niwe enemy ula munene muno pyo nundu wona wa kia wia noto no like imani pateje ima no katulika onota na like imani nundu wa mananuni navi no yebela no yomia ko kila mundu wailite kwitha nacho ni kumanya kana ni kindu cha peniyo oibinda na yute ibinda yengi aidete kwa digest kideko chake na kamanya kana ena life yake wailite kwikana kwa ufaith ndaidete kukia masome bandu kana sigusie bandu ailite kumanya kana isuja iyo mbanga tambanga ile ingisia penia na nundu no mbanga eto na kuwa penia iwa umiwe na athambwe maina akio yani wonie ethei kuna nyinya kana ona mwetu ake mwetu nyaire ipe wani mundu yusindu sia muthembo ziru maanisha kana karibu ndio maanisha kana niyo yikika katika ulimwengu ya maisha na mundu ni waidi to manakana yokie kwake yiveta kindu cha kwibundisia nikana manyekana ni waidite utembeo nesa na ni waidite kwithwa aidiona kwa adjustment ya Kiliko ni muhimu munobyo na kuminena ni muhimu munobyo kwa maisha suma muthembo sini makwati ya muna kwanza ni ando ingi maelewa ati ya demonically sa ingi ni become demonic ukethio na mundu ucio atwawa pe maundu utesa kuyanisha mume kana kuyanisha ciana ciake kana kwika kwake pe kana kamwe kakabalukilwe na ngali nethe na nikathimu na kathukuma pandu nisi pipeline mutambola wa pipeline wa mauta
na ni kanene lakini rete kilotho wangari oniondo makulumanile oniondo makulumanile nethe aumia muumire muthuku nako kacia ubo wangari watherela yukanesi yoka kwa binda imwe na mwya aye endo CCTV no yandika accidents kana YouTube accidents no kuona kana ni kindu kiki ka maishani na hizo ndio kwa vile kana kwa na accident duka kwa na accident kwa hiyo ndo tho ngali wenjujo maisha asante Faith secondly hitatu itano teku mkwa musia isiani iba yulua isomo kana unene nyosu twethu wanagwa kila kiboni kana trauma isu ni sitwoba na trauma isu na itu ni tasini to contribute yako la kwesiana sito ko una itu tusisie to play role itu tatia sia yi na muno pala to bikete tethwe na wendo mwingi bala besiana sito na kwila wanda go trauma ondo bishop wasi wa weta let it not be a barrier dikethwe yikisieyo chama ondo alama kuwa ile kwendesya nundu wa lidikana twa fear the fear not the fear itself ela wa banga wia ni wao twikithia ni gwe drive yaku besi ndo bingi utakeyeka asante timo beno ndo experience yenu ati kama na wakeli ukite asante musia ise boni utavika muthia wa kilukito ti kwendea kiwio cha kwa ila na chuma kiseo ti Wanesa